u razvijenim zemljama knjiga je svakodnevna navika. Knjiga je nešto, ljudi čitaju u sredstvima javnog prijevoza, u parkovima, u čekaonicama. Kod nas je to nemoguće vidjeti. Šta se dešava u društvu u kojem toga nema? Šta je izazvalo tako nešto? Ja ne znam, opet kažem, možda sam među njim mlađim, ne sjećam se da je to ikad i bilo, ali to itekako govori puno o socijalnim, ekonomskim i obrazovnim nekim sistemima koji postoje u našoj zemlji i koji ne dozvoljavaju da knjiga dobije svoje mjesto. U tim razvijenim zemljama knjiga nije roba, knjiga je vrijednost. Ovdje mi ne možemo knjigu ni kao robu da doživimo. Znači nismo još došli ni do toga da knjiga postane vrijednost. Sajam je mjesto na kojem se može, naravno postepeno, ne naglo, na kojem se može knjizi vratiti vrijednost koju ona zaslužuje i koju ima, naravno. Sada, kad pričamo o samim navikama čitateljskim, ja ću da spomenem da sama biblioteka ima tu jednu ideju biblioteka bez zidova. Dakle, cilj nam je da knjiga bude svugdje. Kada knjigu vidite na policama, vrlo često nećete ni pokušati da je uzmete s polici. A kada je vidite na neobičnom mjestu, u parku, u kafiću, negdje, onda ćete se malo i zapitati što je tu, zbog čega ta osoba uzima knjigu, šta se tu dešava. To isto je i kada je sajam u gradu. Otiće se da se vidi što je ta knjiga tu. Znači, pobuće se interes. I onda doći će porodice, dovešće roditelji svoje djecu i može se desiti ono što se velikom broju generacija u ovom gradu nije dešavalo godinama. Da knjiga na sajmu bude prvo mjesto susreta djeteta s knjigom. A mislim, kada se na prvom mjestu susreta knjiga, dijete već upozna s knjigom, tu je biblioteka kao mjesto stalnog susreta. Dakle, na neki način bez sajma ni mi nećemo imati svog posla, a pogotovo neće imati ni kolege, i kažem kolege, pisci, izdavači, jer mi smo zajedno u istoj misiji. Ja ću se nasloniti na ovo Sanjino izlaganje. Prije par godina sam pokušala ostvariti neki dogovor sa nekim tržnim centrima da barem odvoje jedan kutak u tom svom prodajnom objektu za knjigu. Dakle, za jednu stalažu sa policama gdje bi pisalo, evo, čak možda i čitajmo domaće kao najpopularni slogan, kupujmo domaće, jer smo svjesni da tih knjiga po tržnim centrima ima i uglavnom su to autori koji su, evo, prevedeni, to su neki tiraži koji su izvan naših zemalja. I onda sam saznala jednu zanimljivu činjenicu da u tim tržnim centrima čak knjigu i ne vodi kao knjigu, nego je ona u toj nekoj sekciji igračke. Mislim, uopšte nemaju predviđeno nikakvu šifru, nikakav odnos nemaju prema knjizi. Znači imaju sve, imaju jaja od prepelice, imaju namještaj, imaju tehniku, ali knjiga je igračka. Hoćemo li mi sad dozvoliti da ta knjiga i dalje bude igračka ili da ne bude nikako, to je svakako do nas. I evo, ovaj prošlogodišnji sajam je itekako pokazao koliko je velika potreba, ali i koliko je veliki interes ljudi u našem, ne samo u našem gradu, nego i u okolici. I evo sad vidimo i ove prijave, promocija knjiga koje, dakle, širi se ti krugovi i iako je smiješno u ovom vremenu govoriti uopšte o potrebi, je li nam potreban sajam, ali očigledno da se ta tema mora nametati, da se o tome mora govoriti kako bi se pronašla neka nova rješenja. Treba iz više razloga, ne samo zato što je knjiga ugrožena u svim našim društvenim kontekstima, nego zbog toga što sajam knjiga nije samo kulturna manifestacija koja će na neki način nekoliko dana osvijetliti tu književnu produkciju, nego je to jedno obilježje
gradske, urbane, životne zbilje. Grad koji ima takve sadržaje kao što je sajam knjiga, kao što su neke druge kulturne velike manifestacije, je grad. To njega čini grad, to mu pojačava njegov identitet, kulturni identitet i tako dalje. Veoma mi je drago da se skupila ta mala ekipa, ovo 3 čovjeka i nešto od onih koji su im usputno pomagali koliko su mogli, i drago mi je da su to ti ljudi. Ali nije mi drago da to nije uradila neka institucija, nešto što je sistemski postavljeno za to da se bavi time, jer u našoj kulturi i ovaj primjer pokazuje da nam je sve incidentno. Sve je na ideji pojedinca i dok taj pojedinac bude imao snage i mogućnosti da to iznese, dotle će to trajati. Ja sticajem okolnosti, jer sam nekako u toj ekipu, znam šta je prethodilo tome i šta prethodi sad svemu ovome da se ove godine održi taj festival, odnosno taj sajam, festival knjige. Koliko je to truda, koliko je to kucanja na vrata nekih ljudi koji to je bez nekih preduslova se ništa ne može napraviti. I to će trajati dotle dok ti ljudi budu imali tu snagu i volju, ali će se umoriti i uvijek se pojedinci koji vode takve stvari vremenom umore, jer umjesto zapravo da im se puše pod krila, njima se na mnogo mjesta stavljaju prepreke koje moraju, stavljaju se zidovi, stavljaju se, pa čak se ponekad malo i podsmijeva i kao, šta je on tu nešto navalio, to je pjega i to. Razumijete, dakle, suština cijele naše priče je u tome da se gradu vrati ono što je gradsko. U biti moramo raditi zajedno na tome. Ja znam da ima dosta mladih koji samo inicijativno dolaze, imaju interes za to, ali opet, što kažemo, to su neki incidentni slučajevi. Trebamo sistematski da pristupimo tome. Ja ću da kažem da se jedan veliki problem desio prije nekih možda malo manje od 20 godina, kada se u osnovnim školama i u srednjim školama došlo je do promjene kada su srednje tehničke škole ukinute su obavezne lektire. I djeca koja su išla u te škole nisu više morala čitati ni lektire. Naguralo se u osnovne škole ono što nije za djecu osnovnih škola. Ja sam lično imala razgovore s roditeljima čija su djeca doživljavala traume čitajući ono što nije za njihov uzrast. Ta djeca su roditelji djece koja ne dolaze u biblioteku. Jedna generacija je skroz promijenjena i šta sada se dešava? Mi moramo da utičemo i na roditelje i na djecu da se približe knjizi, ali da se približe knjizi koja je adekvatna, odgovara im, a ne da im se nameće ono što nije za taj uzrast i za njihove afinitete. Da se tako nešto uradi, moramo da se uključimo mi koji smo bliski knjizi, koji znamo šta je za tu populaciju. Biblioteka sama postiže nešto određenim radionicama, raznim događajima koji su baš namijenjeni onima koji nisu članovi biblioteke, da bismo ih na neki način privukli da budu članovi. Sajmovi su izuzetno važna mjesta gdje će i oni koji taj dan možda nisu planirali svratiti doći na sajam. Zamislite djecu koja dovedu ih roditelji, hajde vidimo šta se ono tamo dešava, koji su ono ljudi tamo. Dođu i upoznaju, evo, bit ću slobodno da kažem, evo i Čigašimu i Jagodu, znači pravi oni pisci, oni ljude koji stvaraju priče koji su u knjigama. I upoznaju te ljude i vide da zahvaljujući njima mogu da im se otvore vrata u nove svjetove. A ti ljudi postoje i tu su među njima. Znači,
roditelji samo treba da ih dovedu. A onda kad ih prepuste njima i nama, mi možemo dalje da to uradimo, ali ne možemo otići u neku kuću i izvući dijete. Ja sad pričam o motivaciji same djeci. Možda su neke starije generacije, možda je previše strogo reći i izgubljene. Koliko će njima biti interes da uzmu tu knjigu opet, ne, ali nek puste djecu, nek makar oni izgrade taj neki osjećaj za knjigu i za taj neki svijet. Kao neko ko radi u školi, prije svega moram se prisjetiti prošlogodišnjeg sajma kad smo mnogi mi koji se djecom aktivno bavimo bili oduševljeni mogućnošću da odvedemo djecu tamo gdje su knjige i gdje su pisci, da djeca vidi da ti ljudi da su živi. Obično zamišljaju autore knjiga kao neko ko već dugo nije na ovom svijetu. I doista jedna cijela rijeka učiteljica i djece posjetila sajam. Naravno, bilo je tu onih koji su trčali, grabili bombone, igrali se, ali je svakako postignuti onaj važni cilj da su djeca vidjela da je knjiga nešto lijepo i da je to nešto vrijedno, i svakako su mogli upoznati i autore. Tako da je, evo, to je bio još jedan dodatni sadržaj u školama, ali veoma važan sadržaj, nešto što je motivacija za djecu, ali i za nastavnike. Vjerujte, evo, mi često gostujemo po školama, mnogo je onih koji čitaju, a čini mi se i isto toliko onih koji ne prate uopće suvremenu produkciju knjiga. Oni koji su nekako ostali u tim svojim srednjoškolskim fakultetskim obrazovanjima, nisu se više trudili pronaći, pročitati nova izdanja. Mnogi naslovi koji su vrijedni, nagrađeni, apsolutno su nepoznati, što učiteljima, što roditeljima, a nažalost, budući da je biblioteke raspolažu sasvim skromnim sredstvima za otkup knjiga, nažalost tih knjiga nema ni na policama biblioteka. I onda se postavlja pitanje kako uopće djeci približiti neku lijepu novu knjigu kada ona nikako ne mogu doći do nje. Mi evo u Tuzli imamo par nekih knjižara koji su opet u tržnim centrima. Koliko sad uopšte roditelji i djeca idu tamo, nama su pokidani svi ti lanci koji bi trebali podržati knjigu. To ništa nije sistemski riješeno. Od programa koje treba osvježiti, popisa lektira koji su stali negdje prije 15-20 godina, gdje uopće nema novih naslova na tim popisima, čak i da ih učitelj preporuči djetetu, do evo mogućnosti da tu knjigu nekako tom djetetu približite, da roditelji saznaju za tu knjigu pa da kažu hajde evo da vidimo o čemu je tu riječ i da onda na takav način djeca dođu do knjiga. Dakle, višestruke su koristi od svega toga, a škole će, ja vjerujem, i ove godine prepoznati tu jednu divnu novu mogućnost da djecu dovedu tamo gdje su knjige i da obogate nastavu jezika i da djeci pruže veće mogućnosti, a svakako i nastavnicima koji evo tragaju za naslovima koji su im bitni za nastavu. Počesto danas govore kako dijete nije zainteresirano za knjigu, kako trči za telefon, kako trči za tablet i igrice i tako dalje. I ja mislim da je dijete izuzetno zainteresirano za ono što mu se na pravi način ponudi. Ako mu se na pravi način ponudi knjiga, oni će uzeti knjigu. Ako im se na pravi način ponudi dobro, oni će to dobro prihvatiti. Ako mu se ponudi neka druga vrijednost, ona će se uhvatiti za nju. Dakle, od nas zavisi šta ćemo djetetu ponuditi. Nije upitno da li djeca hoće da čitaju, nego je do nas kako djetetu približiti knjigu, ovo što kaže Jagoda, jer to je kod nas potpuno čak su i škole zabranile, ali pazite ovo, zabranile ministarstva, zabranile školama da dođu pisci. Ja sam ponudio školama u Goraždu
to moram reći. Dakle, ja sam lektirni pisac, 2 moje lektirne knjige su kod njih u programu, obaveznom školskom programu. Ja im ponudio da budem bez novca, bez ikakvih obaveza. Da dođem i da održimo časove sa djecom, bio sam tamo 100 puta u tim školama, pa me i zovu, kad ćeš? I sad ja javim se ministarstvu i ministrica mi odgovori, kaže, ne možemo mi to dopustiti, imate, kaže, javne prostore, kaže, tamo, pa imam to pismo, to ću vam nekad... Da. A da bi djeca došla u javne prostore, moraju ih organizirati. Ili recimo zabrane prodaju dječjeg časopisa u školi, mi nikad, kaže, idite na kiosk, djeca nek idu na kiosku, a na kiosku ga čekaju gole žene i sve duhan i ne znam kakve druge reklame. Dakle, sistemski. Dakle, to je ministrica obrazovanja koja ne razumije da šta znači tom djetetu da mu dođe pisac iz lektire. Ja se počeo sa ovo što ja da kažem, mislim da smo svi mrtvi, pa kad dođem moram da se izvinjavam djeci što nisam još umro, jer svi si mrtav, kad si u lektiri moraš biti mrtav, gdješ biti, razumijete, do te mjere to ide. Ali je suština u tome da moramo raditi sa djecom i možda ne treba ništa novo izmišljati. Mi imamo primjere iz Hrvatske, jedan sjajan primjer gdje tamo imaju nacionalni program, pazite, nacionalni program koji se zove Čitaj mi, ne čitaj, nego Čitaj mi. Dakle, od bebe do abecede, dok dijete ne nauči. I naravno da imaju onda nevjerovatne rezultate, imaju razvijenu izdavačku djelatnost u tom malom, za taj mali uzrast, nevjerovatno razvijenu slikovnicu, negdje oko 200 slikovnica se godišnje objavi u Hrvatskoj. Kod nas možda 10. Sajam sam je sjajno mjesto susreta i nas sa ljudima iz tih oblasti gdje možemo da napravimo i da se dogovorimo i da neke stvari planiramo. Dakle, nisu samo zvanične sajamske aktivnosti ono što je od značaja kada je sajam u pitanju, nego i ono što se dešava na sajmu kao mjesto susreta. Da bi postoji i biblioteke, jer evo, na osnovu ovog što je sad rečeno, sasvim je jasno da se moraju otvarati drugi prostori gdje ćemo dovesti tu djecu da se vide sa piscima, eto tu su i biblioteke. Da bismo to dogovorili, opet treba da se nađemo na sajmu, jer iskreno, jako je teško i telefonirati, dogovarati se, sve to ostane na nekom nivou, hajde onda čujemo sa sljedeće sedmice, znate već kako to ide, a na sajmu se zaista može sjesti i dogovoriti. To je jedan organizovan način da se pripremi sljedeća godina. Sad smo se ponovo vratili na to zašto je ovaj naš sajam doživio takav uspjeh prošle godine. Zato što to nije samo sajam, ponovit ćemo nekoliko puta, to nije puka prodaja knjiga. To je mjesto na kome se razmjenjuju knjige, ideje, gdje se susreću ljudi i sam koncept sajma je ono što je dobitna kombinacija. Znači sami program, sve te promocije koje nude sadržaje onima koji dođu. Dakle, neće samo prolaziti, pogledat knjige, toga ima i bilo je i ranije, ali će na ovom sajmu moći poslušati ljude koji su knjige pisali i ne samo književnike, književne kritičare, zanimljive diskusije, književne radionice. Najmlađi su i prošle godine imali niz zanimljivih radionica gdje su se upoznali s novim naslovima, na jedan neobičan, drugačiji način pristupili knjizi, onako kako to djeca danas voli, kroz igru, kroz interakciju i zbog toga je toliko ljudi i posjetilo sajam. Ja vjerujem da će ove
godine biti još i više. A što on znači nama, lokal autorima, prije svega moram reći da mi nismo baš toliko lokalni, ali nam je drago da smo lokalni tu gdje jesmo i da smo domaći. Lijep je to osjećaj kad pripadate jednoj sredini i kad vas ta sredina ohrabruje, kad vam nudi mogućnosti da rastete u onome što radite. Ovaj sajam je dobra prilika da se bar na tom našem regionalnom, mislim na kantonalnom tom nivou, domaći pisac afirmira. Da dijete iz gradačca dođe i vidi tog pisca koji je tu sa svojom knjigom i taj živi kontakt djeteta i knjige, po mom iskustvu, a veliko mi je to iskustvo, čuva se za cijeli život. Ta posveta koja se napiše djetetu na knjigu traje decenijama. Taj sajam je lijepa prilika da se to možda čak i organizirano propagira, da Jagoda svoju novu knjigu koja će izići u Lijepoj riječi uskoro, prekrasna nova knjiga, da ima svoj termin ili svoje termine svakodnevne kada će potpisivati svoju knjigu. Da Čikašimo svoju novu knjigu koja će izići dotad i planirali smo da iziđe baš za taj sajam. Vidite kako sad neka i svoja nova izdanja planiramo ne za sarajevski nego za tuzlanski sajam i tu je ta sinergija između te ideje i ovoga šta mi kao ljudi od knjige radimo. Mi imamo jedan presjek u našoj biblioteci, sramota je. Sramota je grad od 125.000 stanovnika. Da su članovi biblioteke, svaka im čast, penzioneri koji imaju vremena da čitaju, a uglavnom učenici i studenti koji dolaze zato što im knjiga treba za nešto, neki moraju. A opet kažem, incidentno su članovi i ovi ostali, svaka čast Lamija. Zaista treba, ljudima knjigu treba bacati u oči, da prepoznaju da postoji. Knjigom u glavu, molim lijepo. I naravno, ovom gradu i ovom kantonu sajam knjige je najmanji što treba. Šta drugo reći nego dođite. I ove godine je puno lijepih, kvalitetnih, dobrih sadržaja, mnogo dobrih knjiga, sjajnih autora, autorica, razgovarat ćemo, družit ćemo se, širiti jednu dobru priču iz ove naše Tuzle. I eto, dođite.